MCA wa Kworoto Sarah Gakina ejene mukana kiri rwang'irwa kumenyera nyomo cia kithakani ru KWS akiuga kuri na ugwati bwakari kwanjiria kwithukira njogu ni muthuro jwa kwinyangirwa miunda aritaririria njogu igatwika kaumoga kanene gampara ya Kiaramu ntere uchatigania na Kinyegembe. Nicholas Chabari na aranirite na MCA uju na tutumira ripoti iji. It is very painful. No nto into ibyandirwe ya Rwanda roro agaitiro akilera na luma nau na ngatho kwijira nao bwangaya into ibyaumire nyabitera umanthi munga uyo andirwe yaura mbure mbere ya isele munga uyo uma. Kulingana na MCA uyu wa Kworoto atwe Sarah Gaki kaunti ya Meru ariuga ende nonto njogu ichitwikite kinyamara ibwega anto oba rwang'irwa kumenyera nyamoino cha kithaka KWS bakaibumiria burempo guchigutia medani yanto kana wethira togu nyuma ya kiumia kimwe anto nabo bakanjire kurutia matagaria amao njarani gutigiri bakuriira bikaibia medani yao kumania na njogu. Anto ba KWS tafadhali njowi ikampanga kiri antu betu na no tutekwenge tweterete ibya koda bira tweterete mudene mira na mpempe uchietu bakia kureka twambiria kuyukia sheria njarene chietu twambireria nayo pamba na njowira twingwa no nto itwi otoro ba muntu ibubene tomi korokie njou kubareka twendelea na kiumia keke athire njowi cie miundene toyokia atua bakio to blame kaindile nonto katuigwinya tutukunoa na antu betu bakunoa tote kwenda kuria misanda itwewe kanya bila twina byo batu turi in peace na turi twaneri na turi twiga wetu kariboya Mononkoroki arigo kaya kwithirwa anto bakathura na banjirie kujuchiria njogu ino matagaria baibongwa na njira ya uchiuraga kana kinyaga uchiria arie nyama ende na baba bakagwatwa anto bakarutha maandamano mwanka maobicini mao kwithirwa baingiritwe nikenda abathi na mbe na kuria byabireku nonto gutire bya kuria bitigere kumania na wenyangia bunjogu iruthite reke ni kuira anto bamenyaniria na njogu totiomba bamenyaniria njogu nonto njogu te muntu njogu ete arasia anto ibarasia na baga interact njogu ete arasia na oteringa inyakura kunya leaders beto bamwe rera bokiri na bokiona njogu niko thangekia anto kinyaba bote kuthithia boya but tunapeana notice as from today njogu ichiathiria another 7 days miundene anto beto ora bakenda achio barwendo ciethie twero barenda kinyako ciethie bila bakethia bakaurwa na bakawatwa noroka watwa arete njogu tukandamana twende twete au tore ya nkima cia thirikari no tututene nya nkima cia kuria utebia kuria imbia umire kwa utokeya bwa wato mware njou no tutubwire jire ni bwaremwa bweka mwe kwa borisi tokeya twende turi au buto ingele tore ya nkima cia theri Kumegebe North Betan Class Chabari.